Dear Mr. Lonely. Ano ti panag-uray ko iti sungbat mo, Daniela? Pangasim, di na kuman parigatin pa eh. Sige, sungbatan kan, Franco. No kasta, agayan ayatan? Wan, agayan ayatan. Magyamanak, Daniela. Naragsakak unay, tas sinungbatan na kon. Arakupan ka man nga ron. Franco, Daniela, Daak ditoy. Buyaan kayo. ay ala ni Tatang. nakababahinan kinitatang mo. Ay, Rabi ay. Agawid ka lalaki. Alas 9 ni ti Rabi ay. Sana bali, tadamot motor na pagluganan na, Tatang. Rabi nga ruden. Ay, agawid ka lalaki. Ala, inakon, Daniela. Agkita tantulangan itong bigat. Umay kan tulatan dito iti kastoy arabi. Gaputa awan wayak no bigat. Adaak ija pwesto. No kasta, mapahanak to iji pwestom. Impay-pay sumgayam timay dito'y pwesto, Franco. Katuin na, takailiw ka ang makita. Sika inagkanak matan. Kababain ka dagiti makakit-kita. Anya ko ma, ket agayan ayat tamat. Mabainak nga ron. Anya ko matipagbainam. Arakupen kanto pa iti sangod Ay, saan Ala, agtugaw ka dita tagpagata nga kiti merienda. Nelia? Ika man gumatang iti naimas a merienda? Wan manang. Agawaam Mabit lang, taikan ka iti igatang mo. I love you. Oh, apa nagbinsuot ka? Di mo kaya ti agak ko? Sa dino tinapanamit ay agsapa. Apay adyak makontak ti cellphone mo. Apay nga itakala nga simura. Ang dalaki na sarita ka tao. Asino? Tay may sagayam ko. Nabayag namin na di kam nagkita. Iso na ibayag kami ang nagsarsarita. Amangan mo't no ada in date mo sa bali. Anya? Awan, Margie. Amo matasi ka lang ti ay ayatek. Sigurado ka? Wen, mala, inakon iti lamisaan ko. Tado pa iti aramida. Okay. Inak matan itilamisaan ko. Sa dino di ba pananta, Franco? Ije balayo, itulod kan. Kunak man nagpasyarta pa'y. Saanan? Agpasyarta ko ma. Diyak pa'y kaya ti agawid. Itulod kan. Isardang mo ti motor mo. Oh, aday ta. Insardang kon. Bumaba Ops. Anya ti aramidem. Apay abi mabaka. Ulbod ka! Kunam nga agpasyarta? Ita? Itulod na kun iji balay ni? Kat sa dino ko matipapananta. Ijay mall! Masadutak ang mapan ijay. No kasta, ag-break tan! Ha? Ditaklan! Napanan? Anya di ko na? Ag-break kami? Hoy, Margie! Agsubli ka at agsarita ta! Oh, apa insan? Nakaumay ka man? Wininsan, umayak lang makisarsarita ken ka. Lusanak ang makasinga Saan magkat di? Oh, anya ti pagsaritaan ta? Sinong bata nak ngaminan tay may kadwa nga inarem ko? Tay ko nam anam-am mo iji Facebook? Wen, kasinsin. Ha? Ay, unay kan? Adala nga rodan di girlfriend mo asuplada? Ita, nagaron ka manan? Ag gusto ak ngamin kini Daniela. Kat, kasanon tay suplada akaayan ayat mo? Kayat kumat ni Margie, gaputan na pintas. Kat ni Daniela, saan ka di anapintas? Nagdumada iti kinapintas. Ni Daniela, simple lang nga babae. Ni Margie, social. Anya ti trabaho ni Daniela? Adda pwesto na paglakwan iti frozen foods. Dayta ti diferensyada. Ni Margie, kat mangup opisina. Idinto ta ni Daniela, kataglaklako. Ngam, di mo tagibasita ni Daniela kasinsin. Ngamin, sigurado nga agur urnong dayjay. Amangan kat no dapay urnong nan Kasta ti ko nana. Anda ka nun basit urnong na. Kat ni Margie, agda ka din na urnong nan. Awan na sasaw na kanyak.
Kan gastadora ni Margie. Paggastosan na dagiti pagpapintas na. No daduma, uray ka susweldo mi. Naibusan na dagos ti kwartana. Kat umutang kanya. Ha? Ngam di matagbayad. Kasta? No siya agpili kasinsin, mas pilyat ni Daniela. Jack kayat ni Margie agastadora. Kasinsin. Ngam kati, paliiwan pa iti ugali ni Daniela. Wen, kasinsin. Ngam, Anya tingam. dakkel abidot ti inaramid mo kasinsin. Agasan ta pinagsukot mo ti girlfriend mo? Wen nga rod. Iso nga ita, sigurado nga agparikot ka. Prutas para ken ka, Daniela. Agyaman nak. Naggastos ka pa ilang. Basit labahan nagdayta. Kan may saan mo ta masayang? Takanan nyo may. Agyaman nak. O, kat nakaumay ka man, rabiin. Pasensya ka na. Nag-overtime ak ngamin di opisina. Di kagdanag. Sana nga agbayag. Iti kasta, saan ka mapuyatan? Okay laan. Saan mat ka na yun? Ay, anda ito'y. Adda man ni tatang mo iti asidagta. Ay na, di mo latan ikan ka no. Kasta talaga ni tatang. Naimbag arabi iyo, tata. Tama eh. Ngam na eh. Alas 9 iti rabi eh. Wen tata, sana nga agbayag. Rabi eh. Agawid kan. Tadi ka makasinga. Wen tata, Agsarita kami pa iti 30 minutos tatang. Sakbay nga agawid. sana bali? Baliwak tulangan ti umay. Kat isapsapak ton. Sige. Wen gayam, Domingo inton bigat. Saan ta ka di mabalin ti rumwar? Sige. Rumwar ta. Makimisa ta. Ang amdagasan nakto ija pwesto. Kaputa masapa kami nga aglukat ija pwesto. O sige, dagasin kanto ijay pwesto. Hello, Franco, apay anak ka off the cellphone mo itay. nalobat. Inawagak ni nanang mo itay, kat ko na nangaawan ka pa iti tabalayo. Apay, sa dino tinapanam? Ata ka diin date mo sa bali? Awan, sige. Kahit konti maturog. Bye. Ay, nagalas at talaga ti ugali ni Margie. Kas lamadismaya akon ken kuana. O kasano, Intan? Sige. Nelson. Si kapay lang ti makamo dito pwesto Un manang. Si kanto lang ti sumublat a rumwar inton malam. Sige lang manang. Inakla makimisa inton malam. O sige. In kami mat makimisa itang agsapa. Si kanto inton malam. Un manang. Intan Daniel. Makimisa tapay. Sambutan tatyo muna amisa. Sige. Nakimisa kagayam, kasinsin nena. Wen, Jack namaan ang makita ka dito ya. Wen. Kadwak gayam ni Daniela. Daniela, ni Nena, kasinsin ko. Hello, Nena. Hello, Daniela. Napintas ka gaya. Thank you. O ala, umunag tayon. Franco? Ni Margie. Apay anak ka off the cellphone mo itay. Ngam adda ka gayam dito ay. Inawagak ni nanang mo? Kat ko na naarimwar ka. Nga adda ka no kadwam ang makimisa. Siyempre, siyak ti kadwa na ang makimisa. Asino kumapay? Kat? Asino day ta kadwayo? Pagayam ko. Oh, ala kasinsin. Umunag tayon. Sige. Nasaysaya atan na lumiklikak ita kada Daniela kan Margie. Anyamot pen apan nakairanranana. No apay nga imay pailahan ni Margie. Mangparak iti pagluganak. Tamapanak laangan ije pwesto ni Daniela. Urayak laangan ijay. Manong. Ayan ni Manang Daniela. Apay adi mo kadwa. Nalpas ka din ti misa. San pay? Ngamrimwara ka ije simbahan. Tamad iti tiyan ko itay. Agkiwar maten. Kat ni Manang Daniela ngay.
Pinanawa ka dyan simbahan. Palpasin na pa'y timisa. Kasta ka di? Nelson, nasimpat ka din ni Daniela. Una, manong. Nasingpet. Nagagatpay. Ken saan an arte. Nagasat ka. No isu ti makatuluya, manong. Kasta ka di. Awan makunakan kwa na, manong. Franco? Adda ka dito'y pwesto? Uwan. Kadwam gayam ni Nena. Simuro takkan kwa na dito'y pwesto na tapno makita. Iti kasta, dito ako nagumatang iti frozen foods. Kasta gayam. Ni Margie, danda ni malpas ti misa itay rimwat. Dinto pa'y nagtagtagari di rimwat. Daniela, agpakada ako na. Sana bale, ta nakita ko na iti pwesto. Umayak to gumatang dito'y. Sige, Nena. Kasinsin, umuna akon. Sige. Franco, kayat ka kasarita. Ngam, saan dito'y pwesto? Mapanta iti restaurant, iti asidag dito'y pwesto. Sige, agkapita, Franco. Sige. Franco, asino ni Margie? Ada ka dinaskan ama amuak. Ni, awan. Maawatak nga da nagkinaawatan niyo ado ha. Kwa. Awan nagkinaawatan mi. Awan nagkinaawatan niyo. Anya nga ruti kayat naasawan tinakitak. Idi mo nagtayo ijay simbaan. Kimpat iti takyag mo ni Margie. Sakit nagkaabay kayo pa iti tugaw. Kwa. Saan ka di arumbang asyak ti kaabay mo? Tasyak ti kayan ayat mo. Kasya lang kami ni Margie. Franco, panagkunakit adanaskan nga ornusam. Iso nga ita. Nasa isayat no wasuhasan tanti amin kadata. Ipagarup mo ka di ajak maawatan titigtig na yung ka ni Margie. Agayan ayat kayo. Nalawag dayta. Daniela. Ilibak mo man kan saan. Ngam kasta ti maawatak. Iso nga ita. Agwin na suwasta pailaan. Kano na urnos mo ti amin. Ada aklat ta dito nga guruoray. Ngam no awan mauray ko. Nalapit. Ni Margie ti talagang ay ayatam. Saan asya? Ngam, Daniela. Diyak kaya ti kastoy a sitwasyon, Franco. Agwin na suwastan. Nasayatayin may kaditi balay, Franco. Kaya't kung agkalaysatan. Anya? Agkalaysatan, tapno walpasan. Ngamawan pa'y urnong ta. Nagastos ti kalaysa. Sikat ti lalaki. Iso arumbang asikat ti aggastos. Makaamukan nga agremedyo. Ingka umutang no iso, basta agkalaysatan. Anya? No talaga nga ay ayatan nak. Ikalaysan ako ni iti kabiitan na panawan. Diyak kaya ti agapura iti day taabanag. No kasta, agwin na swastang arudan, Franco. No para kanya, okay lang nga in-break na ka ni Margie. Tatalaga adyak magustuhan ti ugali na dadya babae. Si kamot la mismo tinagkuna, ama dito ugali na. Basairak. Gapo tayo break nak ni Margie. Kasla diyak kaya't nag-break kami. In-break na kan, iso abay amon. Bayam tagsapol iti mangi kalaysa kan kuana. Tangay agapuramet nga agkalaysa. Daniela, kaya't kakasarita. Iso nga inawis ka dito yung restaurant. Anya ti pagsaritaan ta. Pangasim, tay kan nakiti gundaway. Agsinubyan ta ko man. Imbagak mat nga orno sampay ti amin. Sakbay nga agsubli ka kanya. Daniela, Diyak kayat nga agsinublian ta. At ilinawon ti pusong kat ni Margie. Aklong nat nga ay ayatan ka, Franco. Ngam, nasakit kanya nga dagayam ka inaagaw ko. nag-break kami kini Margie. No kasta, ikampay iti gundaway day tapusom amang rik na. No asino talaga ti ipit-pitik na. Daniela, Tingi-tinga man na imbag. No asino talaga ti ay ayata. iti pa naglabas ti aldaw, mariknak, ani Daniela at talaga ti ay ayatek, Mr. Lonely.
Ngem idi da kamatek ti panagayat ko kenkwana, saan na kon nga ay ayaten, ket likliklikan nakpayen. Kastan, ket agyamanak. Tuy pagayam mo, Franco. Agyamanak pagayam Franco iti da ito apakasaritaam. Saan ang nasayaat a pinaggidan mo ti dua akaayan-ayat. Tatalaga asaan ang nasaya at ti ibunga na. Ala, no talagang ay ayatem ni Daniela, anu samlata asarungkaran. Ket ikarimet iti bagim, asaan mo nga uliten ti inaramid mo. Tano uliten pa'y, sigurado, asikan ti madaksan. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ni pagayam ang nagpailinged iti naga na Franco, iti Nueva Vizcaya. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Love, di ka kadipay nalpas di laptop mo? Sikamat gami ka. Adupay ti aramidak. Apay ka di? Nakaluto akon. Mangantan. Kwa. Umuna kalatan amangan. Kaduam da mamang kanti anak ta. Nalpas dan anangan. Kayat ko, agid dan taamangan. Adupay ito ilapas ko a report. Umuna kalatan. Madamdaman to kumadaytan, love. Sana pa'y amabisin, Mika. Madamdaman to kumadaytan, love. Paboritong kinluto. Ilapas ko pa'y dito eh. Sige nga, Rod. Urayan kalatan. Ang mabayag pa'y dito amalpas. O di urayan kalatan. Akasla sa anak mo tin amabisin. Unay mo tanday tang asawam, Andrew. Nalabos ti panagas astana. Saan kayo mat akakaskasar takastana? Hawan nga rod, mamang. Di kat agbirok iti pagtrabahoan na. Tapno da pagbisbisian na. Ay, saanan mamang. Kaya't ko adito ilatan balay ni Mika. Iti kasta, maasikaso na ti anak mi. Okay, no kasta ti kayat mo, di iso ti masurot. Tiladyak kayat. Kasla mabagkalak iti trato na kanyak. Ibagam kun kwa na ngamin, asika ti lalaki. Romba nga asika ti boss iti bukod mo abalay. Ni mamang talaga. Katpad numot. Ha, di mo itulok, asika ti iturayan ti asawam. Agawit ka din, sir? Si Kamat Philip, nududuhata, di na ko nawagan iti sir. Kapabain mo ta. Second ti overall supervisor iti dahi ti akumpanya. Oray pa'y, agkumpare ta. Nolabsan ti agsarita, kaslatag kabsat. Okay, pare. Agyaman nga rod, no kasta? Oh, inasitgan ka. Taawisin ka, Philip. Sa di, no? Mapantaman kit di agrelax. Oray, sagmamano tala nga bote. Hanggang nungay agungot ni Mika. Apay ko mga agunget. Numala daw ka nga agawid. Saan? Unay kalakit din na ya. Ay, nagasat ka. Masingpat ni Mare. Idinto ta siya. Ay na. Kaslatig rin ni bakit. Ay kat agduma ta nga rod, Philip. Ay, nagasat ka talaga, pare. Napintas lang ang roda ni Mrs. Mau. Nasingpat pa eh. Una pare, sa anak mat anak kapoy. Ala, intakit din. Itikasta. Makaduta. Love, agriin ka. Maturugak man pa eh. Saan ka kadi asumrak ita iti trabaho? Sumura ka. Maturugak lang basit. Kasanumat ngamin. Nayadum ti minum idirabi eh. Una yung matdaytan. Disturbo! Naguni ti alam mo, love. Agriin ka. Paki-off mo, mampay.
Oh, aday ta. Inidap ko ti alarm lang. Mabalin ka di. Panawan na lang, Mika. Itulog ko man pa'y basit. O sige nga, Rod Andrew. Isagana kong ti breakfast mo. Itikas na. Mangan ka adagos, apaman ang makariing ka, ha? Apay, Philip. Ang dardaras kamot ngayon masidag. Papayaban na ka ni Ma'am Belinda. Ah, taapay ka no? Diyan mo Kasla makaungit. O sige. Ibagam, sumarunwak iti opisina na. Ingkaitan. Amumutan ni Ma'am no makaungit. Ah, amukon. Tiyan niya, pare. Amok no apay ang makakaungat. Anya nga ruti makagapo. Ti pan nakaladaw ko asimrak itay. Nalapit akasta. Nung kasta nga rod. Nasken nga isaganak ti rason ko. Sakbay ang mapanak iti opisina na. Narigat, no jak ammo ti lawlawata. Kaya't ko nga ipalawag mo. No apay anala daw ka simra kitay. Kwa madam. Jak kayat akwa ti sungbat mo, Andro. Baybayadan na ka ti kumpanya tapno ag trabaho ka. Kastoy na madam. Nasakit nga minti ulok. Dandani nga rod sana ko na sumrak. Pinilit ko lang. Tapang panunutak dagiti trabaho. Taapay nga ben ang nagsakit ti ulom. Diyak mo, madam. Basta, sumrulat tanda ito asakit ti ulok. Ha? Kasta ka di? Apay adi kag pa, doktor? Saanin, madam? Diyak mat siguro ipatay da ito'y. Anya? Agpa-doktor ka. Amangan kit dino anya daytan. Uwan, madam. Agpa-check apak to. Sige. Ay iwan gayam. At datin darak aparte inton rabi. Mabalin ka di asikan ti ag-drive itilukan ko. Uwan, madam. Day talagayam. Approve. Day tati magustuakan ka, Andro. Tawan ti saan kan ka. Basta da kayo, madam. Awan ti saan kanyak. Anya. Ay, sika talaga, Andro. No sika ti kasasaok, lumami isa dagos ti ulo, kat maikat ti ungat ko. Amom ti makidanggay kanya. Mangantan, mami. Ay na, may mas tuin luto masidaan tayo. Si kalatan ti mangan, anak ko. Orayak pa ni daddy. Atay ngamin ngawan pa ni daddy. Mangan kakitin, Samuel. Ni daddy, mabit lang tasong bata. Hello, Andro. Adda ka din napasamak. Apay, adi ka pinakawid. Katrabin. Anya kalakit din na ya. Di ka agdanag akasta. Iso ngay mawagak. Takinaduak ni Busmi iti may sa birthday party. Ay, kastagayam. Wen Mika, iso amangan kayo latan. Di na ko nurayan. Sapay pinauna ako ni Samuel. Mangmanganan. Urayan ka kuma. Mangan ka latang aminan, Mika. Saan akong nga urayan? Nalawag ba't nga tanday ta? Ha? Agumat nga ginom, Philip. Nagado ti arak ken pulutan. Sakit, puros espesyal na giti makan dito ya party. Wen nga ron, Andrew. Sakit, puro nagbabak nang dagiti bisita da. Iso nga rod nga agumat ha, Philip. Naimbag man, takinayat ni madam nga isurot na. Di dati pakakita ang manapigsak ni boss tayo. Hindi pa ilang kit madlaw ko daytan pare. Nadlaw mo gaya ma. Wala. Iso nga rod asyak tinadutukan nga overall supervisor iti kumpanya ni madam. Asyak ti paborito na. Makapaapal ka pare. Di kagdanag pare. Tanapintas matlaang ti posisyon mo. Tasyak ti nangirekomenda ken ka kini madam. Daytan aro tindak kalapag yamayamanakan ka pare. Gapukin ka. Nakastragak iti trabaho. Mabiit man laeng, Andro. Mapan ka di iti trabaho? Wan maman. Adda ka di bagayo. Narabyan kan samot ang nagawid iti kalman. Wan maman. Adda inatindaran mi a birthday party. Kaduami ni boss. Kastagayam. Kasano?
Rabrabi nga inururay na kanimika ijay salas. Inyawag kumot kan kuana. Katapay nga rod nga inururay na kapailaan. Kasjay na talaga, mamang. No apay mat ngamin, tadi mo palubusan nga trabaho. Iti kasta, at damat pa kakumikuman na. Saan, mamang? Kaya't ko dito'y nalaang balay. Dakal matisweldok. Saanan anasken nga agtrabaho pa'y ni Mika. Nasayaan ta nagriing kan, love. Inyalaan ka iti kanam dito'y kwarto. Apay pailaan, Mika. Sa anak mo't amas sakit. Uray, tay. Kaya't kaapag sirbihan, Andrew. Ngam saanan anasken nga yumay mo pa'y dito'y seled ti kanak. Saan mo ka di akayat? Alam, bumangon ka, tasubuan ka. Saanan, Mika? Isublim da kita amakan iti kusina. Sa anak pa'y amabisin. Ang naimas na ito'y inlutok a breakfast mo. Imbagak matan! Sa anak amangan dito'y kwarto. Kan sa anak pa'y amabisin. Apay akas na ka, Andrew. Kaya't kalaang matapagserbihan. Ngam apay akanayon nakapagpabainan. Gapot ang mabakbak ka lakon itinalabas a panagayat mo kanyak. Anya? Jakin pagarup akas na tiriknam. Jaklain pagarup, Andrew. Kasla na lukot a papel tarupam, Andrew. Nagapa kayo kanimika? Ben nga rod, mamang. Dahi tati bagbagakan ka, Andrew. Makapasuron ngamin. Kasla mabakal akon itinalaos a panang taripato na kanyak. Dahi takot. Saan nak ngamin nga ipangpangag? Awan, mamang. Umanugo taksan iti bagbagayo. Nasayaat no maamiris mo itan. Awan, mamang. Nasaysaya at sangag pa isunod na trabaho ni Mika. Tapno adda pa kakumikuman na. Madam. Sa dino ti pangituludak kada kayo itaarabi. Mapantay ti balay ti maysa kadagiti Amika. Anya ti okasyon, madam. Nakapasa ti anak na iti bar exam. Iso nga agpaparte ti Amika. Basta gaya, madam. Apay akaslawan ka ganay gaya bita, Andrew. Kuha, madam. Babalin ka di nga itulod kayo lang iti balay ti amig kayo. Kalpasan na. Agawid ako. Apay. Agsakit ka kadi. Saan mo, madam? Amukod. Nagapa kayo iti asawam. At dalabasit saan niya nagkinaawatan, madam. Nukasta, rumbang lang nga agliw-liwa ka. Tapno saan ka nga ag-focus iti parikotyo. Okay. Sumurot kada kayo iti parte, madam. Nakarubot kamot, mami. Sa dino ti papanam. Mapanak agsapol iti pagtrabaho nga, anak ko. Anya? Ang apay, mami. Anya nga apay. Kunakman, noda kami lang ti asikaswam. Ubing ka pay, Samuel. Ket ado pa'y ti saan mo ang maawatan. Mami? Saan na bali, anak ko? Ang damat ni Lolam akadwam dito ibanay. Sige, mapana ko na. Bye, Samuel. Samuel, adda ka mat dito'y salas. Ni mamim. Timanaw, daddy. Ni, apay ngay. Saan mo't nga aldaw ti panagpalingki na ita? Mapan kanwag birok iti pagtrabahuan na. Anya? Lumabalin, daddy. Jak kayat, akanayon nga awan ni mami dito'y balay. Sige. Mabait lang anak ko. Kamakamak ni mamim. Mika, masahiman ti ulok. Na-stress ak iti nagbalay matrabaho kaya opisina. Nabanugak, Andrew. Kaya't kunti maturog. Ang sigod mo't amas masahim ti ulok. Nang runa no nabanugak. Iditay na sa bali itan. Ne, apay ngay?
Apay ko na. Kat nabanugak mat iti trabaho iti mall apagubobra. Akas may sa akashir. San samat anasaya ti epekto na ti panagtrabaho ma. Ni, taapay ko ma. Sigod ana lailo ka kanyak. Pagserbyan nak iti amin nakasapulak. Di mat ko na amabakbakil ka iti aramida. San kumamatakas na ti bagam? Sikat tinang isuro kanyak, Andrew. Kat husto mat kit di. Ita, saan akong abalod iti daytoy abalay. Wan, saanan? Apay kaslasan ka makapangan, Andrew? Parekot ko ni Mika, Philip. Dahitan ti pagbagakan kay di pare. Huwag nga ron pare. 5 ismatan kanyak ni Mika. Ay, maawata mo na pare. Ngamin sa balitan. Ada mo trabaho na itan. Imbagak nga agikat iti trabaho na. Ngam di na matan kaya. Bayam latan na. Luiso ti pagragsakan na. Itig bulatan. Ngam awanan ti sigod a kinadungo na kanyak. Dagi jay ti berbiro kak Philip. May kawak lawo na ita. Idi, kanayon na nakasagana ti kanak, kan merinda. Ang amita, awanin. Dahito ikat advice ti may sa agayam, pare. Anya dayta pare. Maburburi-bura na kita. Kasla sa bali pa yan ti mapampanunot ko. Sana kasta pare. Apay, di mo manan ay-aywan? Ti aramidam kat aram manan. Kasi di agar aram kapay lakan ko na. Wan man pare. Aramidak dayta. Kat agyaman ak iti dayta nga imbagam. Inaramid ko aminan apanangay ayo kini Mika. Ngam kaskas dilatta, Mr. Lonely. No daduma, mapampanunot ko pa yan nga awanan tinamnama pa'y nga agsubli ti kinalailo na kanyak. To'y pagayam mo, Andrew. Andrew, pagayam ko, agyamanak, iti daytoy apakasaritaam. Ti makunak, saan mo lata asardengan ti asawam? Aging ga saan nga agsubli ti sigod a kinadungunaken ka. Ay aywam, gapo ta napasaktam ti riknana, iti imbagam idi. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Andrew, iti San Mateo, Isabela. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Marilyn Masedman. Kaniti madireksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Oh, sweetheart. Anya ti makunam iti daytoy nga apartment? Kayat ko, tanala ka ti renta. Ngam adayo iji sentro. Mamindwa ka nga aglugan tap na makadanon ka iji sentro. Apay, kayat mo nga asidagtay di sentro? Adayo ka dagiti parlor, restaurants, kan manmano ti tao dito'y sweetheart. Jak agbyag iti kastoy kaulimak nga aglawlaw. No kasta, kayat mo iji sentro? Numabalin, kayat ko kumaijay. Bayam, takasaritak jagayam ko. No, da muna bakante nga apartment, amabalin ta rentaan iji sentro. Pare, awan kayo gayaman ka ni Luisa. Si Kamat. Nasurukan ang makabulan na nag-break kami kini Luisa. Kunak ano da kayo ti agkatuluyan. Tanag-sweet kayo nga agkuykuyog. Ay, sa balit ti kayat na itibiyag. Mas pinili na asurutin dagiti naganak na iji abroad. Ken agtali na ijay. Ngam ti makadyan na kanyak. Katsurutan mat Jak mabali na panawan ni nanang ko. Amumutan, bakatan, ken masakit. Kasta? Ken may sa, kayat ko ti trabaho dito Pilipinas. Anya pa'y kumatibiro kak. Napintas ti posisyon ko. Ken kontento ak iti sweldok ditoy. Sa bagay Sana bale, tadan kasukat ni Luisa.
Adda na dagos? Nakabiro kan iti kasukat na? Ay, nagbiitay na. Bayam, yam amok to kan ni Emily. Ah, Emily gayam tinagan ti baro a girlfriend mo ita. Katsapay ko maa. Taison ti ka forever mo. Sweetheart, si Mangpat kamat gaya man. When sweetheart, ang tudtudo, iso na basaak. Wen nga rod. Apay, adi mo pa'y pinasardang di todo, sakbay ang nagawid ka. Marabihan ako na. Ala nga rod, ingkag sukatan. Diyawat mo man nga roday tatwalya, tagdigusak man biit. Si Kamat, nagasidag di tabanyo. Ingkaalaan di tanat. Sige nga rod. Agluto kamutan iti pangrabyanta, sweetheart. Ha? Jack mabalin abasaan day to imak. Takaman manicure ko. Anyangay, dandani ka din makaluto, sweetheart. Mabisina kun kat. Nabanugag, ngam gaputa ay ayatin ka unay, ilutuan ka. Amok nga minanalaing ka nga agluto, sweetheart. Awan gaya man ti karga ti refta. Ingka grocery inton bigat. Sorry, sweetheart. Ada schedule ko inton bigat. Schedule? Awan man ti trabaho ma. Si Kamat, dagiti lang ay ada trabaho na akaskan kat yada schedule na. Mapanak agpa-hair extension. Ay, di ka lang map-mapnak. Tilal aramidam di tabuk mo. Tapno pumintasak pa'y Napintas kalat ta para kanyak. Saanan ang masapul apir gym day tabuk mo. Basta, nakaschedule ak inton bigat para iti hair extension ko. Sikan ati mapanag-grocery. Sige. Kalpasan ti trabaho. Dumagasak iti grocery. I love you, sweetheart. Agoray ka, taisurat ko dagiti kayat ko agatangam. Ne. Agap-apura ka manan nga agawid ako nakon. Kasla ka la pamilyado. Dumagasak namin iti grocery. Ay, unay matan pare. Pati pa nag-grocery, sikan ti mga ramaid. Di mo kunaan na pati pa naglaba, trabaho matan. Saan ngamin ang masangon ni Emily? Ay madamag ko man pare. Day tabaro akayin ayat mo, bak nang dagade? Medyo. Isumat lagaya, masan anarwam ng agtrabaho. Pare, mabalin ka di makilugan na kaditalugan mo. Taidagas na kaya grocery. Ay kat una. Surprise! Emily? Apay anakintut ka nakakita kanyak. Anya ti naramid mo di tabagim? Nagpatatuak laon, taisumat ti uso ita. Sweetheart, mayatak ang nagpa-extend ka itibok mo. Taiso data ti kayat mo. Ngam data pa nagpatatom. Saan ako manugot iti data? Old-fashioned ka talaga. Bagay ko mata. Anya data? Permanente ka di ata to? When not temporaryo lang? Permanente dayto yan, sweetheart. Saanan ang basta-basta maikat. Ay, anya, matin. Hey. Mabit lang ha. Tasong batak dayto yung awag ko. Sino dayta? Babaim? Ni Nanang daytoy. Anya babae nga ibagbagam. Hello, Nanang. Hello, Floro. Di nakmatlakom kumustaan ay. Ni Nanang mat. Ket no kanayo nakmat nga ag-text kada kayo. Saan kayo lang ag-reply? Ay, apay nga men, nga ag-text ka. Amumot ajak amot ag-text. Iso apuro tawag ak. Ewan gaya man niya. Ket, kumusta kayo, Nanang? Ay, agawid ka mat. Dito lugar tayo. Manun abulan asaan ka nagaw-awid Nanang, busy ak iti trabaho. Umay nakbisitaan. Yam amukan ka na ito'y baro anasingpat a midwife. Akanayon nga umay mang bisbisita kanyak dito'y balay. Ha? Ada ka barbaro a midwife dita? Kita manday ta. Di mo pa'y gayam ammo. Ay, naganak nga men, jay sigod a midwife dito'y. Iso nga ada kasukat na.
Agawid kang to, Taiparchan ka iti manok, Wan nanang. Kahit kaano ka nga ron nga agawid. Sige. Yawag kunto kada kayo no kaano, nanang. Bye-bye. Sino dyan mawagkan ka? Di mo nangag. Ni nanang. Nagbayag kayo nagtungtong. Siyempre, mailiw kanyak. Amumet. Siyak ti paborito na nga anak. Kat, anyarod ti kunana. Agawid na ka no. Tamailiw kanyak. Agawid ka? Wen, nanang ko day jay. Sumurot ka no kayat mo? Tsak kayat. Nagadayo dyan lugar iyo. Medyo adayo. Ken awan unay ti signal jay. Saan ka maka-internet? Ay, jak kayat ti sumurot. Jak maanusan ti agyan iti kasta a klase a lugar. Sweetheart, anusan nakakadkaduan Agkit-kita namin iti bado a kayat ko agatangan. Jay uso ita. Wen, mat. Kadkaduan ka, mat. Pare Floro. Oh, pare. Ada kagayam dito yung mall. Imay may impasyar dagiti anak mi. Ada kami ijay restaurant dyan nga to. Wen kayam. Yamamukin ka ni Emily. Di kaya nayat ko. Hi! Hello. Gayam ko ni Floro. Floro, intan Ado pa iti kayat ko agatangan. Pare, panawan da ka pa Sige pare. Katag kita tanto ijay trabaho inton bigat. Pare, dayjay gayam ti girlfriend mo. Namamumon. Katat-tatumat. Ay, wen nga rod. Dak kumakayat ngagpatato. Ngam nagpatatumat. Ang sexy. Agasam man. Tanagkiting t-shirts na. Kasjay na. Kat love mo mat. Wan Anya ngay, iso ka din. Narigat asong batan deta sa ludson mo, pare. Ay, daytoy laang ti maibagak, pare. Agpanunot ka, anaimbag. Nana, adaak. Adaak dito'y kusina. Alutluto kayo? Nagsapa kayo nga agluto, Nana? Kasano, kat sumangpet ita ni Floro. Jay buridak nga anak ko. Umay agbakasyon. Wen balasang ko. Inawagak ngamin iti naminsan alawas. Kat imbagak nga agawid met Nasayaat no kasta, Nana. Mayatan diriknak. Kita manay, makaluto akon. Pimigsaak, gapu iti kanayon apanang bisbisitam kanyak, balasang ko. Wan, Nana. Tapno ma-check up ko ti blood pressure yo, kastamatan ti sugar level yo. No inaldaw nga adda ka dito'y balay, panagriknak at mabibiit ti panagimbag ko. Kasapulak ngamin ti kais-istorya. Da kayo talaga, Nana. Umay mo man ramanan da ito ilutlutok nga adobo a manok, numayat matla ti raman na. Ayun Ay, dito'y kan amangan, balasang ko. Taaglalang lang tayo, kada Floro. Kantap no maam-amom, Nana, adda si Mardeng ang motor dito sangwanan ti balayo. Ay, iso na itandya anak ko. Nanang, adahon. Ay na, anak ko. Ay, mailiwak unay kan ka. Nanang. Iso ka di da ito iti kabarbaro a midwife dito'y lugar tayo? Nga istoryaan nyo kanyan? Wen, anak ko. Nimi na. Kumusta, Flora? Nasayahat na at Mina. Naimbagman, taman anusam nga umay bisbisitaan ni nanang ko dito Asidaglaang mat ngamin dito health center. Ala, agtugaw kayon. Taisaganak ti kanan tayo. Tamangan tayon. Siyakon, ti mangikalonkon itinanganan tayo. Ay, saanan balasang ko. Siyakon. Agina na kayo kit din, tanabanog kayo ang nagluto. Tulungan kan, Mina. O sige, naday ti kayat mo. Ay, panawan kayo pa'y Tagin na kayo nga ron. Sige, nanang. Mina.
Anya itayin ti imbaga man naggraduaram iti high school. Kasla ijay ngamin ti naggraduarak idi. EJ Poblacion High School. Oh, kita ang manlangan niya. Schoolmate tagayam idi. Kita hamon laang agpaiso. Manmanoak nga nga agawid dito. Lumaminsan, makunkonsensya ak pa eh. Pasari awagan nak ni nanang ko, tapno agawid ak. Tinapatag, adda ka itan dito ay. Ala, ingkakot kasarsarita ni nanang mo. Siya akong ti aginaw. Ay, sana mapalin ah. Tulungan kami na. Di mo ka di kayat, nga agin inistoryata pa eh. Nagawidan ni Mina. Anya ti makunamken ko anak ko. Balasang ka di pa'y ni Mina, nanang? Wun, balasang pay. Imbagak nga rudken ko nga ibiro kak iti agbalin a boyfriend na. Do kayo talaga nanang. Agbalin kayong sapay a matchmaker. Iso apam panunutag. Asikatiyaram ko ken kuana. Anya, nagtal na kayo man nanang. Andan kaayan-ayat ko. Ay, intugot mo kumaa. Tapno maam-am mo. Di namat kaya ti umay dito eh. Ay, amangan no di namat kaya ti klase ti panagbiag dito yung lugar tayo. Ni Mina, na anos, nasingpet kan simple, abalasang. Nanang. Panagkunak, agbagay kayo, anak ko. Ha? Kasla, agkarup-rupa kayo, pay. Anya? Ni nanang nagpakpakatawa. Mina? Oh, Flora, si Kamad Gayam. Apay nga imay ka dito health center. Nagsubliak nga minan ni Jay syudad inton bigat. Ada ka di oras mo? Rumarta ko maita. Madamdaman inton pangal daw, tani. Ada pa'y pasyente nga si kason ni. O sige, urayan ka nga rod, Mina. At tuyin dagiti order yo, sir, ma'am. Agyaman kami. Ikan na kami pa iti pineapple juice. Sagay sa kami, ha? Okay, sir. Pakidardaras ko ma. Okay, sir. Agsubli ka gaya man inton bigat iti syudad. Kasladyak nga rod kaya tagsubli. Maawatan ka, taada dito ni nanang mo. Di mo laam mo, akanayon na ka nga istoryaan kanya. Wen nga rod, bumakita ni nanang ko. Amok dahi ta. Kayat ko ti agyaman kan ka. Tada ka akanayo namang kadkadwakan ko na. Pasat ti trabaho mi dayta. Pasaray amuan kan bisitaan mi dagiti nataengan kadagiti babbalay da. Tapno check upon mi ti salon at da. Nakananos ka unay, Mina. Kayat ko ti agsubli. Saan lang para kininanang ko. No di kat, para kan ka. Ha? Anya ti kino na? Ako, awan. Lipatam din na ibagak. Basta, agyaman na kan ka. Ala, mangantan, Mina. Jakmatan na sangputan ni Emily di apartment mi. Gapulang tajak imbaga nga agsubli akon. At nakalukwan nga raramiden na, pare. Ha? Di nakmanrabakan iti kasta. Amumat, ay ayatak ni Emily. Ay, tapno mamati ka. Oh, kita am da ito'y apicture da iti may sa alalaki. Naka-holding hands da. Medyo nataangan ti lalaki. Kan adumat laan ti tatuna. Kastagayam ti tayt na alalaki. Katattato, ken adda aritos na. Pare, apay akastoy akanayan ti pagbanagan ti pannakirelasyon ko. Pare, pilyem ngamin analaeng ti pakirelasyon san abasta-basta. Kita ni misis ko. Simple lang a babae. Ngam naragsak kami kadagiti anak mi. Pare, isina mo ni Emily. Panagkuna ka. Kwartam laang ti kayat na. Naimbag amalam yun, nanapasita. Umay kay sarungkaran. Umay kabalasang ko. Tada bisita ta. Ha? Mina?
Floro? Adda ka adagos? Kunak nga rod kininanang, ngayaram nakkan ka. Ag ginusto kayo nga minin, Tanay, bakit akaon? Kaya't ko pa'y makita dagiti apo ko kada kayaw. Apo ko adagos, nana. Umay kami na. Agtugaw ka. Ado tinaskan a pagsasaritaan tayo. Kas ko maitian niya. Siyempre, ti may papan ka data. Anya? Saan unay anasakit ti panag-break mi kini Emily, taadda ni Mina akasukat na dito'y puso, Mr. Lonely. Ita, ururnosan minti amin para iti panagkalay sa amin. Dahito man ti pakasaritaan, ito'y pagayam mo, Floro. Floro pagayam ko, naragsak na ito'y pakasaritaan. Ket kablaawan ka, iti pan nakasarak mo, iti babae at talaga aparaken ka. Wano papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni impatulod. Ti pagayam ang nagpailinga di tinaga na Floro, iti probinsya ti Isabela. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kanin surat para iti radyo ni Elena Nudo, ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.